Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jinnatul ridha illahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh bin Hasan Ali Asyadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Da bin Yahya Atalallahu amra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa li jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariq al-ardi ila maghribiha bariya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana jaddatina wa ustadana wa syekhna wa masyikhina wa liman ista'ina bisabih wa nakhusu khususan sayyidal kitab an-Nasaidiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'an nabiyya bi'ulumih wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dzikru an arafan utai dzikir faqad wasa'a man teman-teman was jembarakan sinten Allah Gusti Allah al-amra en urusan fi dalam dzikir rahmatan krana Allah li ibadi marang kaula-kaulane Gusti Allah wa minnatan lan kanugrahan alim atase ibadallah wa ma'dzalika sertane mangkono tausiya kalau nantu mangkau tahu resiko dia dalam zikir iku qalilatun iku sithik wal kuflatu utahe pamerdi iku khafifatun iku enteng jenis balik lan jenis batna ila ghairi marang liyane zikir fa fadala mangkuli apa zikru zikir min hadhil haitsiyati sange iki haitsiyat utawa pandangan-pandangan ghairau ing liyane zikir inal amali sange bira-bira amal wa ing kana senajan ana li fadhiha iku kedue setengah amal apa fadlun keutamaan ali ing atase zikir min haitsiyatin saking pandangan-pandangan ukhra kang liya famin khususiyati zikri maka iku saking keistimewaane zikir khifatul mu'nati utawi entenge resiko di endal zikir ma'afadli sertane utama zikir wa anna halan stone sya'nah temkino iku iso apa al mudawamah apa mudawamah ngajegaken ali ngatasi zikir hatta annau inggastu kelakuan nyambari iku sayogja liman kedue wong yakunu kang ana sapa man iku ala halatin ing atase tingkah yukrau kang den makruhaken lawan kedue man dia ing dalam tingkah apa ayat apa arab yang zikir sapa man Allah yang Gusti Allah bilisane kelawan lisane man mislal khalai hale umpamani jamban wal jima'i lan jima' Allah ya fula abu arab yang tak orang lali sapa man an dzikrillah sanya zikir marang Gusti Allah min qalbi lawan atine man kadzalika kaya mengkono mazkur. Jadi Isa menerangkan tentang berzikir kepada Gusti Allah. Wa amma dzikru faqad wasa'allahu al-amra fi rahmatan ibadihi wa minnatan alaihim. Adapun zikir marang Gusti Allah itu Gusti Allah teman-teman was memperluas suatu urusan berzikir karena Gusti Allah welas marang kaulane karena Gusti Allah nganugrahi marang para kaulane
ketika para kaulane melakukan berzikir, wa ma'adzalika fal mu'natu fihi qalilatun. Dan adapun resiko melakukan berzikir itu sangatlah kecil. Wal kuflatu khafifatun bin nisbah ila ghairi. Dan apa sebenarnya effort seseorang untuk melakukan ibadah berzikir itu sangatlah ringan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Mergo apa? Mergo zikir itu iso dilakukan pada sewaktu-waktu, dadine kapan ae dan pada saat apapun. Ketika awak dhewe sedang melakukan aktivitas ndah, itu ya bisa aja awak dhewe melakukan berzikir. Fa fadhala adzikru min hadhil haitsiyat ghayrahu min al-amal. Maka ibadah berzikir tersebut itu menurut pandangan-pandangan ulama itu melebihi daripada amal-amal lain. Wa in kana li ba'dhiha fadlun 'alaihi min haitsiyatin ukhra. Dan walaupun amal-amal yang lain selain zikir kepada Gusti Allah itu memiliki keutamaan dari pandangan-pandangan lain, itu berzikir kepada Gusti Allah lebih unggul cara mana? Menurut pandangannya para ulama. Terus famin khususiyati dzikri khifatul mu'nati fihi ma'a fadlihi. Termasuk sebagian dari keistimewaan berzikir kepada Gusti Allah, yaitu resikonya sangat ringan. Dan ketika wadah berzikir, ikut juga nanti ada keutamaan tersendiri. Wa annaha tumkinul mudawamah alaihi. Dan ibadah berzikir tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan secara mudawamah. Maknanya ibadah berzikir tersebut dengan segala keringanannya iso dilakukan sewaktu-waktu, iso dilakukan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kesibukan, zikir tersebut iso menjadi solusi ibadah dan sangat memungkinkan kanggo awak dhewe. Hatta annahu yambaghi liman yakunu ala halatin yukrahu lahu fiha ayyadhkurallah bilisanih mithlan khala wal jima' alla yaghfula an dzikrillah biqalbih. Terus bahkan ketika seseorang tersebut dalam kondisi yang dimakruhkan untuk berzikir marang Gusti Allah. Dalam artian awak dhewe nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dengan lisan, maksudnya dengan lisan iku makruh ketika awak dhewe contoh ing dalam WC utawa ketika berjima iku makruh. Nek diucapkan dengan lisan zikirnya, tapi selagi orang tersebut tidak lupa kepada Gusti Allah, pada hatinya ya tetap hadir, itu bisa dikatakan berzikir marang Gusti Allah. Seperti itu. Qala ulama billahi rahimahullah wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.